Uat kamu leman klaim ke platform la bon sen kata. Buat ke jing ni madang bat ki beri ki jongi ke bon sen ni kata. Jan poi sa jing ya sok ya dan. Hadin bangala de konsort bat ki nong ai but ki jonga. Idon kam na bandon da kane kasai. Ban shuya mi madang ban shuya bat trok ban shuya kam dan jimen toy. Te kane di kasin jamba. Pek banang ni sakmat. Kajing Khaïí Dewïong kan long ka ba yo nong ya ka state ro yang iru. Menta usnem perkhat hi dang 24 Disember ngedang yo ban Khaïí. Shadoki bapli haduk mentarom pa yo pernek Dewïong sepo international trade. Kaba kasalan adep mi mo la si jan arbanai. Mo jan arbanai menta kisalan adep mi Shadoki. What export ये किने की चालन de kila mi te kumno ki pat ba ki nong Khaïí pat kin yo hakano ko dor ba te mano ba dai bande kini ki chalan legally dia bandi ki try salang. Te Henry sa market ka point em ta kata ka syong hapi ki media. ki tra chalan gide ki ai Ki try salan kamot. Kung mangi babiang ka GST, ada register baka MSTC ngila ban bidding na ka MSTC platform banyo ay kisalan tabahangin job ay bidding te don kibru ke bayo. Don kibru ke bayo. Mundai baki yo illegal kita bid kita sue kita tax ke babiang. Paling ba menta pila ya seng nga nagaseng dai pentai ka nga ka ka shon Khaïí Dewïong. Ari menta ka Kedai kador dan nikeng kum ka bidding hapo kol India kabangadon ikot kisla ke babiang. Ngadon ikot isla babiang. Ka bidding hapo kol India nitip kat no ngisiw ya ka Meghalaya Energy Relief Fund ka SES ka GST kan katay. Te kami hap pada kum ka kajing penyat kajing sim yang kata ka bisa ya bahabai dia bagasalan kami hap syu. Kalau poi ada ki kendai pusan hadu silaksan hajar. Te kata ka di bapenduk nong yang ni. Te ya kata te kindaya jeliu te ngi baju sai salan sirta jing im te nitip bakal namla pan poi hadu kata. Kanam la poi hadu kata kador. Radau Dewïong itit sa hajar siton. Mo babha la de semi bron na medium. Te khain pi into ni tap lai pusan ton te kan poi yang silak san phau silak an phau by Dewïong. Te ka salan bakal apoi be silak anong ipi. Ka silak ka bai salan. Daya legally ke bai salan kare ban shongdor between 60 to 65. 70 at the maximum. Kata ka mo ngidang yala ban ye im te. Henry kata ka high level bahkan yang nga bila haswa junga kila ajukan borok si kata te open link do ang hoit kadon kum kata tabak kiniat kumno te ngamla ban declare mga nama ngamdei badon mentah kata kana syong ipi kadon kata ke illegalities kidon kita ke high level na ngan panhar ko memorandum sa usiyam after Republic Day memorandum kan panhar sa usiyam and then to all the SP to all the DC ngan panhar ko memorandum. Dan ngin unit jungi borok Meghalaya di bangil afom menta ngin interfere namar balada ngi interfere hang ne umde bang tray la de na tray da banta ka revenue jung ka state kayo kot kana ka sarkar jungi kan rus pa mangiru abangi tray ni ko amanyo nong tabangi dunong tabalengin alat kita ki ai borok bikin dot barabor banyak illegal te habdon hi way khnam kata kalau kajing sei salan ka di bandon bai. Tasay na beneng na nadujok na itay auction inam i bandon bay. Te and then mo da chalan kan fadon ka illegal. Kata kadon. Kadon platform kata in the last 2-3 years menta. Standard operation procedure ngadon ikot islag babiang. Kibala ay da mining and geology. Bala patha da ka revised comprehensive plan yung ka Supreme Court. Ikita bro claim follow.